faide hingke seng tabuk nalainai omo ke kaisa teacher training ni bagui ta B.Ed hingke D.LED bo hai 2022 ni bagui najagui tongmani bono nagui nailainai hingke application are invited for admission to 2 years B.Ed D.LED program during the academic season 2020-23. Application form along with prescriptive will be given from college office on payment of 500 during 11 a.m. to 3 p.m. Okay, tabok ni rok or jaga thangui rang rok bo maroi ni ta or jaga thangui oro college o thangla hangke hapani ni rok swkang puila college o kaham ke swngui naigui boni pore khe chalan bumahaike or jaga borok katik khaigui bor jaga ma khainai bwhai rok kaham ke swngui khailai ta hingke o jaga face to face no or jaga or ma khaigui ni ta hingke selection process rok bahai ke wngjaknai hingke or jaga boroni oro interview bo najaknai hingke bwhai rok hingke tei eligible rok hingke tabuk nini B.Ed BA go hingke tabuk nini graduation o ta 50% mark najak wngka nangnai tongani nangnai ta hingke tak 12 ni tak D.LED khaigani wnglaha hingke 12 o 45% hingke no romanai o jaga hapano ST rok ni bagui SC/ST rok ni bagui 5% mark borok omo relaxation rok ta tabo date of birth relaxation rok ma haike hingke tabukni rok roga muchugui maike apply khaigani tak teacher training ni bagui roga muchuklaha hingke ni rok thangui apply khaigui rolai mao hingke jotono no ani channel no subscribe khaiya tonglaha hingke subscribe khaigui haike ang kwtal kwtal notification toifipro hingke ni rok siwi tongmani jahaini bagui ani channel bai kwrwngui jephru tonglai tio omono ang WhatsApp group o roiroknai aforo nirok form ni bagui WhatsApp link WhatsApp group haikhe Telegram channel o rogui roiroknai oro kainui jaga no nirok form manai ta hingke jotono no hambai.